Phuthego di tibola pele ka ditlhogo. Lefatshe leno le gwetliwa go inaakanya le go ta ka methale ya go thibela dibetso tsa tlholego. Mapodisi a rurifatsa fa tona wa pele Re Christian de Graaf a fitlhetswe ka dikgobalo tse di masisi tse go belaesegang di bakilwe ke tlhobolo. Zimbabwe le gaone motho yo motona ke bona ba fenyi ba Botswana Open Karate Championship. Morwarre Thato Kgosimore go ballatsa metshameko kgaitsedi yake Amanta Babili o ditolokolola ka puo ya diatla. Artse Mookamela mapodisi a kgaolo ya number 6 district Senior Superintendent Tharisi Noelo o rifaditse fa tona wa pele wa temothuo ebile e ne le mo parlamente wa Khanzi North Re Christian de Graaf a tshela le fa fitlhetswe ka dikgobalo tse di masisi morago ga go golagadiwa ke tlhobolo kwa lalapeng la gagwe ka mafelo a beke. Re de Graaf go tlhalisiwa a sedilega kwa sepateleng sengwe mo tropo kgolo ga Buruni. mme re iketse Re Christian de Graaf a na le dintho tse di bosisi tse neng di amile molomo kana bontlha bongwe ba legano la gagwe mme a le mo tlung. Jaanong re mo ditlhotlhomisong tsone tsa se di ka tswang se bakile dintho tsone tseo ka gore go sentse go le go sha mme re iketse tlhobolo ya ga Re de Graaf le kgakgala kana patrone e ne supa gore di dirisitswe mme mo dikgolagalong tse di kana ka re sentse re tlhotlhomisa re ne ra motsa ra motabogisetsa ko sepateleng sa Khanzi kwa ba hitileng ba mo hitisetsa kwa ga Buruni go a go leka go sidilwa teng. Re de Graaf o mo botshelong ke gore hela o golahetse ke sentseng ka se ke bui sepe ka tsa gore a re suspecta kana re belaela dingwe tsa borukutli go sentse go le go sha thata gore nka bua gore dintho tse di ka bele tse e leng gore re ka di amanya le tiragalo ya mohutamang. Dikgang tse re di bonang bangwe ba di kwadile gote o na le ka go ikgapela botshelo rona ba sepodisi ga re isere gore go go tsone tseo kana ke tse e leng gore di tla ko bohelong re setse re tlhotlhomisitse. Jaanong ke batla gore ke kope Batswana ka kakaretso ba ba ratang go tsaya ditshwetso gore ba nne ba iketla ba leta pele mapodisi re kwala kana re be re bolelela ba masika se re se lemogileng ko bohelong. Rona dikgang tse re di bonang tse go teng bo suspected suicide nya ga ise nne tsa rona ra re itlhetse Re Christian de Graaf ka dintho tse re di tlhotlhomisang. Ga re tswelela tona wa ofisi ya Gatautona Re Moeti Mohasa a re lefatshe leno le tshwanetse la tswa mo seemong sa go tsibogela dibetso di setse di diragetse mme le inaakanye le go tla ka methale e tsepapeng ya go fokotsa go diragala ga dibetso tsa tlholego. Fa ntsha molaetsa wa letsatsi la mafatshe la go fokotsa kgonagalo ya dibetso tsa tlholego la monongwaga, Tona Mohasa o tlhalositse fa go beeletsa mo methaleng ya go fokotsa kgonagalo ya dibetso go ka thusa le gone go tla ka ditlhabololo tsa sennalaruri ga mmogo le go tlhabolola one matshelo a batho. Lefatshe la Botswana le setse le kile la utlwa manokonoko a dibetso tsa tlholego mo dingwageng tse di fetileng mme seo sa tlogela selelo sa khurano ya meno mo setšhabeng itsholelo le lefatshe. Tona Mohasa o supile fa dibetso tseo di akaretsa leuba le le gomagometsang gore lefatshe leno le seka la nna le metsi a lekaneng le gone go baballa bobe mahama wa temothuo. Merwalela e bakang tshenyo le gone go tshabisa batho ko magaeng a bone le melelo ya naga e jang dikgwa dimela le diphologolo. Go botlhokwa go lemoga gore manokonoko a dibetswa a kwa godimo mo itsholelong ka jaana go sa kgauthane dithoto fela mme go kgoreletsa ditirelo tsa botlhokwa le matshelo a batho ga mmogo le go dia tswelelopele ya dithabololo. E ne ya re bošeng ka kgwedi ya Tlhakole dipulo tsa matakadibe tsa baka merwalela mo dikgaolong dingwe go ralala lefatshe leno di akaretsa Boteti, Gaborone, Khanzi, South East, Kweneng, Kgalagadi, Mogodisane le Kgatleng. Merwalela e ne ya seka ya baka ditshenyo fela e ne gape ya lemotsa bokoa ja dikago. Jaaka re leba ko morago ditlamorago tsa merwalela ya tsa Tlhakole re ka lemoga gore go amile batho ba le 8,259
mme ga tlhokofala ba fera bongwe go ne go solofetse go dirisiwa 300 million pula go namola setšhaba mo merwaleng eo, mme ditlamorago tsa merwalela eo di ka bo di nnile botoka fa sengwe le sengwe se ne se ka bo se le malala a laotswe. Go botlhokwa go tlhalosa gore gantsi madi a dithuso a ntshiwa go thusa dibetso di setse di diragetse go na le go thusa go tla ka methale ya go thiba dibetso. E le Tona Mohasa a rola molaetsa, mme ga re tswelela lephata la thuto e kgolwane le beile monwana ditumelano tse di tlhalosang ka botlalo tsela e dikhamphani tsa puso tse di ka fa tlase ga lephata leo di tshwanetseng go bereka ka teng ka tsela jalo e lolameng ebile ba kgona go dirisa go bega tswelelopele ya bone. E rile a bua kwa bokopanong jwa ditumelano tseo. Tona ya lephata le thuto e kgolwane Re Prince Smail a kopa baeteledipele ba dikhamphani tseo go ya go dira le go kwala maitlamo a pereko a mapšwa a tla tsamaelana le lenaneo la ditlhabololo tsa puso mmogo le gone go tswelela ba tsepame mo ditumelanong tseo. Ke o lebogile Re Dipotsane o apega. Mo dikhamphani tsa puso tse di ikemetse di arabongwa mo go tsone di ka gatasa ga lephata la thuto e kgolwane. Dikhamphani tsa puso di simolotswe ke Palamente ka 1965 ka maikelo a go godisa itsholelo ya Botswana. Tiro e nngwe ya tsone ke go thusa lephata la thuto e kgolwane go thabolola boleng jwa thuto mo lefatsheng leno ka go dira mananeo a thuto, dipatlisiso le melawana e tla laolang dikolo tse di kgolwane. Signing compact agreements is not a punishment. I want to underline that one. It is not a punishment. But like I said before, it has got consequences. It is about partnership. It is about aligning our vision with our values and our values. Ditumelo tse re sa tswang go di baya monwana ga se sa go lebogisa ke sa go tshwaraganya dikhamphani tsa puso le maphata. Maitlamo a tsone ke go dira tsotlhe go netefatsa gore setšhaba se tshepa gore re ka dira tiro e re rumilweng go e dira. And dignity. I can tell you, for those who don't know, for the organizations in our SOEs, people just felt, or you know what, there is no value that we are getting from. Teledipele ba itemile go bereka ka nata go diragatsa ditumelano tse maitlamo a tsone e leng go netefatsa gore dikhamphani di tsholetsa serodumo sa thuto e kgolwane mo Botswana go ka phadisana le a mahatshe a mangwe. Through this compact, we accept the responsibility to translate policy. Amogela tiro ya go hetela ditsetsana tse di tsamaisang thuto go ntsha maduo. Good governance, innovation, and social impact. We can make these things happen. We can start by defining what ngwana ha tswa mo university mo Botswana in the next 10-15 years. Re batla gore e be le ngwana wa Karkalo sa dialogane tse di na le maikarabelo a go tsoga ba tswelela ka go ntsha maduo le madingwageng tse dintsi tse di tang. To take responsibility. They need how to make choices for themselves. And that the grand intent at the end of the day is to ensure that we work in unison. Kwa bohelong jwa letsatsi, maitlamo a ditumelano tse ke go tshwaragana le go aga thuto e ikagileng ka dikitso. That we all yearn for. Ramaelo ikuetse mo baeteleng dipele ba dikhamphani tseo go emisa go kgaphela kwa thokomano a babereki ba ba kwa tlase ga bone a supa seabe sa bone se ka thusa thuto ya Botswana go gatela kwa pele. Ke o lebogile Re Dipotsane, Botswana Television, Gaborone. A re tswelela le tona wa lephata la thuto eo e kgolwane Re Prince Smail o tlhalositse gore puso e ikemiseditse jalo go fa baeteledipele ba baithuti dikitso tsa gore ba tle ba kgone go nna ba lekane ba ba nang le bokgoni mo go rarabololeng dikgwetlho tse di lebaneng banana ba ba mo dikolong tse di kgolwane. Tona Smail o na tlhalosa se mo thutopuisanong ya ntlha tota ya baeteledipele ba baithuti ba dikolo tse di kgolwane e neng e tshwaretswe mo notoropo kgolo Gaborone ka Labotlhano. Pego ka botlalo ka Tsholofelo Tompale. Puso e gateletse botlhokwa jwa baemedi ba baithuti mo dithutong tse di kwa godimo go ba tsibusa fa baithuti ba lebane le dikgwetlho jaaka tlhaelo ya didirisiwa le tse dingwe le go tla ka ditharabololo. Ka jalo go ne ga tshwara thutopuisano bošweng jaana ya go fa baemedi bangwe ba dikolo tseo dikitso go ba naya bokgoni jwa go dira jalo. We are also aware of the challenges that you and your constituencies face. Baeteledipele ba baithuti re itse ka dikgwetlho tse lona le batho ba ba le tlhophileng le lebaneng le tsone go akaretsa mathata a madi le tlhoko la boroko le tse dingwe. Re tshwanetse go dira mmogo go bona tharabololo e tla nnelang ruri ya dikgwetlho tseo.
to finding sustainable and long-term solutions for these challenges. Gareng ga tse di neng di le botlhokwa thata mo dithutong tseo e ne e le go rotloetsa baeteledipele bao le go ba naya tshedimosetso ka ditiro tse makalana a a farologaneng a ka fa tlase ga lephata la thuto e kgolwane a di dirang. You are already leading. Le setse le le baeteledipele ba motia le tlhatlhosa maemo gape le re gakolola rotlhe gore baithuti ga se baamogedi ba dithulaganyo tsa puso fela mme gape ke bana le seabe mo go rulaganyeng dithulaganyo tsa mo go isagong. Progress. The mandate. Maikemisetso a HRDC ke go nna mogakolodi wa dithulaganyo tsa lephata la me le tsa puso. Ke solofela gore le lona lo tla dirisana le HRDC ka metlha ka gonne ba ka le thusa le ba le ba etelelang pele go tlhaloganya ditsamaiso tsa mogamo wa thuto e kgolwane le go tsaya ditshwetso tse di ka le sologelang molemo. Today has given us a clearer. Dithuto tseno di re thusitse gore re tlhaloganye botoka dithulaganyo tsa mogamo wa rona wa thuto mo go botlhokwa gore re kgone go tlhotlheletsa diphetogo tse di tlhokegang mo mogameng ono. Having constructive change. Puso gape e ne ya bolela baeteledipele bao ba makgotla a SRC gore go na le dithulaganyo tsa go tlhoma SRC e tla emelang makgotla otlhe a SRC le go tshwara dithuthuntso tse dingwe tsa go aga bokgoni gore go tsweledisiwe tshwaragano magareng ga puso le baithuti. Tsholofela Tombale, BTV News, Gaborone. Khosi baletanye ke ne wendo wa motse wa motopi o ikwetse mo parlamenteng wa kgaolo eo Resem Dikgwa ka bodiphatsa jo bo bakiwang ke ditlou tse di go beang go bapa le motse. Khosi ke ne wendo o ntshitse selelo se ja ka morafi o ne o le mo putegong ya kgotla le mo parlamente wa kgaolo se ba itseng Tebogo wa pega. Lehelo le ke le go thatjwa metsi go nosa metsi ya motopi mo re maoto le khumaga. Mmehela ditou di nnaga nako e ntsi mme ebile di baka tshenyo mo go lone. Di bo di heletsa dinwa metsi a tswang ho. Ka jalo, Khosi Kinwendo o tshwengwa ke gore go tsweng ha ditou tseo di tsamaela mo motseng mme di nne di phatsa mo matshelong a banni. Ra ditou di hudugetsa ha water utilities ene rena re tsa gore itetso e diretse go ta go nosa morae ya no nosa diphologolo mme ebile gone mo go tsenya matshelo a batho mo diphatseng tse di sekana ka sepe ga gona motsamao go tswa mo motseng le go tsena ko 3 kilo ke tsa gore ke bua ka lehelo le o le itse ga go kgakala gore re nne le lesola motho o bolailweng ke tou gape mo motopi. Re Dikgwa le ene o supile ha tshwengwa ke lephata la diphologolo le makgabisa naga ka ba sa tsenele diphuthego go utlwa matshwenyego a setšhaba. Ga ya ditou e utlwisa botlhoko mme nna se se nkamang thata ke gore re ha re bua ka ditou ga gona ope wa wildlife gone ba itse gore go ka kwano go na le seemo sa ditou go na le seemo sa diphologolo ga bate ba re ke maarabang mathata ba tshwanetse gore bate ba itsele feedback bate ba utlwe gore lephata la bone le na le matshosetse a ntseng jang mo setšhabeng. Mme re kopile ra kwala diripote tsa ya go bagolong gore re thokana le madi gore re kgone gore re agelle go ha le re ire mo go tedi elephant buffer. Mme ke tsela gore gongwe go ta bonala sengwe ka gore bana ba supa gore ba sentse ba le bone ba bone gore ba ka seke ba sela sekinyana. Le ha go ntse jalo go thalesiwa ha lephata la ka boditsha le tsere sebaka go aba ditsha tsa bonno mo motseng. Peo ya ditsha la bo re ba bona go ya ke 2017 16 e be nna gone gote ba nna ntse ba re ke gore na ba re mo tsile tsone ba kule ya teboela kana go kuma ga ka haritse tota rena surveyor mo re ikopse surveyor yo re direlang tiro o ko le thakane ne re mosolohetse ka September gore ka ba tsile ke a bo go nna le kgaene ya bonno housing go bo go ta segesege ditshapile ko bonno housing ke gona a tatangkwano ke re mosolohetse nako nngwe le nngwe ka nna tahela ba tahela gompieno ga tota thamaletsela ko motopi. Re Dikgwa o soloheditse banni ba kgaolo ya gagwe gore o tla lekudisa bagolwane ba lephata la diphologolo le makgabisa naga go tsibogela dikgang tsa banni segolo thata ya ditou. Se ba etseng Tebogo, BTV News, Motopi.
o tswe ke nako ya dikgang nako e maleba ga re tswelela ngwao ya bakalaka e fitlhelwang kwa kgaolong ya bokone botlhaba ya Hosana jaanong ya akareditswe go nna mo dibukeng tsa lekalana la lekgotla la ditšhaba la matlotlo a tlholego UNESCO go sirelediwa ka jaana e ne go magomediwa ke go nyelela. Hosana e leng ngwao e dirisiwang go rapelela pula e kwadisitswe semmuso ngogola mo letsatsing la botlhano morafi wa kgaolo ya bokone botlhaba o ne wa rolola setankana sa go lemogwa ke UNESCO semmuso ke mothusa tona wa tlamelo ya bana le thuto go tsweng kwa moding re Justin Hunyepa kwa Mapoka. Bethany Mando. Motse wa Mapoka o ne o hetogile serala sa go ja thako le go ipelela katlego ya ngwao ya Hosana go bo e kwadisitswe semmuso ke lekalana la UNESCO gore e sirelediwe ka fa tlase ga dingwao tse di sa tshwarweng. Komiti ya kgaolo ya bokone botlhaba ya Intangible Cultural Heritage e neng e rulaganyetsa gore Hosana e sirelediwe ka tlase ga UNESCO e simolotse tiro ka 2018 ba sena go lemoga fa ngwao e gomagomediwa ke go nyelela. Batlega jaana Hosana e ne e setse tshegediwa hela ke metse e le meraro e leng ya Ramokgwebana, Mbalambi le Mapoka go tswa mo metseng e le 43 e bopang kgaolo ya bokone botlhaba. Bangwe ba ba ileng kote ba kana metse pitama kwa kafa ona tebisi metse e le 40 mo bokone botlhaba ga ba sa tlhole ba sela morago ngwao ya Hosana. Bangwe ba setse ba sentse mahelo a go neng go tshwarela ditiro tsa Hosana teng. Mo metseng e mengwe bangwe ba setse ba tsena dikereke tse dišwa ba togela ngwao ya bone mme seo se raya gore ngwao ya rona ya nyelela. Re ne ra dumelana rotlhe re le mo kgaolong ya bokone botlhaba gore ngwao e re ka e sala morago gore e ka kwadisiwa ke ba UNESCO ke ya Hosana. Ka jaana re ne re setse re lemoga fa e sa tlhole e dirwa sentle. Ga re ka ke ra bua ka Hosana re se ka ra bua ka go dumela mo go ngwale mme fa bakalaka ba dira dikopo tsa bone kwa go ngwale ba dirisa ngwao ya Hosana. Go akarediwa ga ngwao e mo UNESCO ga se go lemogwa hela ke kgakololo gore fa ngwao e somarelwa ebile go ipelwa ka yone ga e kake ya nyelela. This inscription of Hosana ritual into official records is a step forward in ensuring that this go kwadisiwa ga Hosana semmuso mo UNESCO ke kgatelopele e kgolo thata ka se tla tlhomamisa gore ngwao e ya sirelediwa le go ipelelwa. Safeguarding our intangible heritage. Ngwao ya Hosana e fetoga go nna ya bone go kwala mo dibukeng tsa UNESCO ka ga tlase ga dingwao tse di sa tshwarweng mo Botswana e sala morago ditiro tsa diatla tsa go dira dinkgwana kwa kgatleng dikopele tsa bakgata ba kgafela le mmine wa seperu kwa kgaolong ya Chobe. Bethany Mando, BTV News, Mapoka. Re tswelela le metseletsele ya go ipelela ngwao mme motshwarela tona wa lefatshe le temothuo yo gape le mo palamente wa kgaolo ya Good Hope Matete Dr. Edwin Dikoloti o gateletse botlhokwa jwa go supa go tshegetsa le gone go ipelela ngwao jaaka Basotho ba ba nnang kwa motseng wa Tlhariselele mo kgaolong ya Morolong ba ne ba tshwere moletlo wa lebone la tsosoloso gone garolwa se hikantswe sa lebone la tsosoloso se seneng se le mo setshwanong jalo sa lenaka la Tshukudu mme go bile gape ga tlhaloswa fa seo e le mokgwa wa go tsosolosa ngwao ya bone le go aga moa wa tshwaragano ka ebile Mosotho a re ntšapedi ha e tlholo ke sebata. Mo leboneng le la tsoseletso ya Basotho re hano go ikgakologelwa re gakologelwa gore re bana ba mpa re bana ba motho re morahe o le mongwe ka jalo re hano go shahatsa tumelo le kitso eo re tsile go nonotsha thata
kgolagano ya rona ke bokopano jwa poelano ke bokopano jwa kagiso ke bokopano jwa lorato le le senang bokhutlo mekgang e ya lokone re eletsa gore ba e batletseng ya ka tle mo tlhariselele e se ka ya nna puo hela motlhala o tlong go segwa lo se ka motlhala o wa nyelela lo bono le a le se ka la tima mme lo bono le gone a le se ka la tukela hela ba tlhariselele a le tukele Afrika yo ha re kgabaganyetsa kwa mahatseng a seleta utona wa America Donald J. Trump o phaketsa gore gile kwa hatse la Israele mo letong la go ipelela tumalano peo marumo hatse mo ntweng ya diragadi bono e ntseng e phagetse gareng ga Israele le ditlhakanatlhogo tsa Hamas ebile ba kile gore go gololwe batho ba ba neng ba thupilwe ke lekgotla leo la Hamas go ya ka motswedi wa dikgangwa AP Tautona Trump o goresitswe ke Tautona wa Israele Isaac Herzog le tona kgolo Benjamin Netanyahu jaaka batho ba ba ntseng ba dira ditshupetso ka go gololwa ga batho ba ba ne ba itumelela jalo kgorogo ya ga Donald Trump le fa go ntse jalo mo legatong le la ntlha go ta gololwa batho ba ba neng ba thupilwe ke ditlhakanatlhogo tsa Hamas mmogo le gone go gololwa ga dikete tse pedi tsa magolegwa a Palestina a ntseng a disa poo kwa kgolegelong mo nakong eno Tautona Trump o setse ebile a buisitse palamente ya Israele ba ba neng ba mo tshela leshala ba kgapetsa fa ntse a bua Trump o ne gape a buisana le Netanyahu le masika a batho bao ba ba neng ba thupile pele a fetela kwa Egepeto kwa tabong a kopana teng le baeteledipele ba mafatshe a le 20 ka isago ya kgaolo eo ya Gaza ra kohela kwa go tsa metshameko le morwarre Thato Kgosimore ke a go leboga jalo Benson na Puthego mme ke digorosa ka tsa kgwele ya dinao go tswa kwa Francistown mme ga dikgang wa rona Karabo Sebele o bega fa NCI FC e kileng ya boebidwa Chadibe FC e palalane ka maleka a nno setlhopha le baeteledipele ba Lokondundu Young Fighters mo motshamekong wa beke ya botlhano wa ligi ya First Division ya Bokone o neng o tshamekelwa kwa lebaleng la Council ya Francistown mo mafelong a beke borre ba inishia ba tsene mo motshamekong o ba le mo maemong a bobedi mo lokong ka dintlha di le 10 morago ga gore ba fenye metshameko e le meraro mo go enne fa Ndudu FC bone ba ise ba latlhegelwe ke motshameko ope mme ba tsurame ko setlhoeng ka dintlha di le 12 mo karolong ya ntlha ya motshameko Bengae ba ne ba supe fa ba batla phenyo ya letsatsi mme ditlhaselo tsa bone tsa ba tswela mosola mo motsotsong wa bo 20 fa thago ya ga Monei Phatsima e ba thusa go isa motshamekong kwa boikhutsong ba eteletse pele ka nnogo lefela go menogeng ko ditlhopha tsa tla ditsholeditse dikausu mme basimane ba Shakoe ba supa fa ba sa tlela lefela ba lekalekanya dinno go setse metsotso e le 10 ka tlhogo ya ga Dunga Moses go isa motshameko kwa bokhutong dingangane ka nno setlhopha ke ngwa di game tse ne di le thata top notch number 1 versus number 2 one go le thata tota go sa di a rona go le thata mo so that ya kere bontsi yana go re dirisa re tsamekela mo ground e hard so no go kolobile re tsameka ka di trainera so everything was difficult the first 45 minutes ne re palela but we came back second half re file batswana se ne ba ka se eletsa mme hela se segolo se ne re se batlile since we are home and re le ditse gore ke be re fentse mare ka gore bolo e ntse a lo gona le draw lose or win ra amogetse maduo mme setlhopha sa Ndundu ke tsa ka re le sone se itshupile le gore ga se go godimo ka phoso se kgonno re se le awe be se kgonno re se re bontsha gore ke banna ba ka emela dikgotlo tsa go nna yana morago ga motshameko o Ndudu Young Fighters ba tswelela ba le ko setlhoeng sa Loko ka dintlha di le 13 fa sa Inishia se gologetse mo go a boraro ka dintlha di le 11 morago ga gore Tonata FC ye jaanong e leng mo go a bobedi e fa Phemotlakase Power FC ka dinno di le 2 go lefela mo motshamekong o mongwe Karabo Sebele BTV Sport Francistown
me mo go tse dingwe tsa metshameko Lovemore Muture wa Zimbabwe le gaone motho yo motona wa setlhopha sa Gapsa Karate Club ke bangwe bao ba fetogileng ba fenyi ba dikarolo tsa komite mo kgaisanyong ya malatsi a mabedi ya Gaborone Karate Open Championship 2025 e neng e tla bokhutlong ka Sontaga kwa Regent Hill International School mo Gaborone. Tsofatso Malepa. Montong ya letlhakore la borre la bokete jwa 59 kg junior male intermediate komite e neng le thata ya lentswe Lovemore Muture o ne a kopane le tefo barutiwa thebephatswa e base. Muture o ne a kgona go kokotlela ditlhaselo tse di utlwalang go fetoga mofenyi wa karolo eo e ne e rile go lepele kwa se ka makgaolakganyeng Muture a ba kopane le batho junior wa thebephatswa fa baruti a na a fentse thabang wa setlhopha sa molapo. It was really tough, but I have to live. Khaisano ene le thata me ke ne ka ema ka maitlamo a gore o fenye o tshwanetse wa bereka ka nata me seo ke sone se ke se dirileng le ntswa ke ne ke lebagane le dintwa tse di thata. It was really hard. I had to face tough opponents. Mo letlhakore la bomme e ntse la karolo ya ba bagolwane ya komite ya bokete jo bokota sa 55 kg ga one motho motona ke ene tshimega morago go fenya la mehitanang wa setlhopha sa Rising Stars. Means a lot, honestly. It improves. Go fenya go ra go le gontsi mo go nna go oketsa gape le dikatlego tsa me ke le motshameki. On my profile. Go garela kgaisano mo letsatsing la Sontaga setlhopha sa University of Botswana sa bo se itaisana baratang le sa SSKB Champions mo makgaolakganyeng a karolo e neng e kgatisa le go gaisa ya Senior Men Team Committee. Barre ba UB ba kgona go sireletsa bosimega jwa bone fa mo letlhakore la bomme setlhopha sa SSKB Champs e le bone ba fenyi. This gore be re khona go la le team SSKB yone hostile tournament a be re khona go e fenya ke it means a lot tota le ko sekolo sa rona ke tsala re ba go re celebrate hela thata le rona ra go celebrate ha re tswa ha ke proud ka performance a me ke proud ka performance a bongana ke bothe. Mongwe wa barulaganye ba kgaisano e la go ka mogelo a re sotlhedisa mele ka thelelo a supa fa ditlhopha le batshameki ba ne ba itirisa go ipakaitsa dikgaisano tse di tla latelang. Go supile kgolo e ntsi mo le gore re kgona go bona ka e leng gore interest e ntsi a diatlhetse tsa rona le go tsa tournament ya rona tsia as you've seen that re biditse a lot of athletes even though ne gona le ketsaetsego ya dionyana tse dingwe tse dintsintsi but a lot of our athletes ba kganne go taba mo maduong a mangwe e la team event mme la karolo ya kata setlhopha sa College for Open Hands go tswa go Zimbabwe se go gotse dintwa tsa matlhakore otle a basimane le basetsana fa setlhopha sa SSKB sa gapile karolo ya sina kata. Tsegofatso Malepa, BTV Sport, Gaborone. Tsa metshameko tsa nako ya bosupa re di baya khutlo go ne fa mepele fa re kgaogana re ikgata motlhala re lebetse neng di goga kwa pele. Lefatshe leno le go etliwa go inakanya le go tla ka methale ya go thibela dibetso tsa tlholego. Mapodisi a rurifatsa fa tona wa pele re Christian de Graaf a fitetswe ka dikgobalo tse di masisi tse go beletsegang di bakilwe ke tlhobolo. Fa Lovemore Muture wa Zimbabwe le gaone motho yo motona e le bone ba fenyi ba Botswana Open Karate Championship. Wetsone le kalora ko hele go batepolo a pere utlwa ka maemo a bosa ka gore go bollo re no metsi gape re tswela re kodumela ka gore gate tloga gale modisi wa kgomo bollana tso thupa tsona yone re kgeta dieme a nne kagiso. Betso Madume amogela seemo sa loapi ka Faith ke tshabile motswana wetsho e letse sa rasarile maabane mme ka jalo a re lebelle yone gatiso mosong ono ka nako ya bofera bobedi ko Tlokweng Border Gate bongwe ko Khamane Primary School ko Shoshong le Matsaudi Agromet Station.